reure Wajemi mari mke wake anaona ni kama kuna vile anataka kunyang'anywa mume. No na mutuja muthuri wa Jemima Gikite atiriri wa Jemima ri kuria koragwo ri ni akurikanite muno no uchehi wa mahua wega muno. Yes henda ngai ria kugura hau hawe ne rate mania gitengemania mucie mwega we ni wa Jemima ni ohetwo wira wake wa ukimuthondekagira rugiri. Yes na kingeno ri itagwo landscaping wa Jemima muthene na landscaper. Yes yate muthoni ai reka iwa kingeno kingeno na kiori we ndarasha de ai muolongo leo ni wete mamitaro kou thondeka nyeki akarutaria no ikwenyeki handa gwetenda goria ni undu wa kindu gitawo encroachment. Nyeki ici cia githungu. Yes nyeki ni undu wa andu aringi matamiritwo etawo arabica. Yes nyeki ni njiti muno na ndikoragwo ya guteremwo. Acha no yo thaka iyo tinyeki ile igera ng'ombe iguru na ng'ombe kametigoha cio ti wetima acio na ndo mahanda nyeki iyo ri mahandaga yonuo. Yes it is not cheap actually. Ugihanda tugere brought ya 50 by 100 uigananie nyeki iyo cost yao neta kuhanda bebe ika. Yes na maintenance. Yes na ni ngaraga niendete mai na ngimima mai na kuimeriri nili nyota wa mai. Yes na ndiendete ningiriua ni enda keruru iyo igoka nayo muthwa ungimigumira ni umetanukaga. Riu wa Jemima ri ni expert ne menya nginya kundiru na muthwa gutiriti taria kutinangia mahua. Yes riu wa itanga giki akoragwo ri ni kwirira kuhoranio muiretu wa wira tondu ni uyiko na andu mara awira ku muthuri ucio ni okawa weekend na family. No kuria rutia wira mucio ucio. Yes riu he mutumia wandikitwo kuo including wa Jemima no muruti wa wira kundu ku no na kireuti ni hybrid oka thiko ta igire wiki no thutha ni araroka muthenya wa Jemima ti boda aja ti more absorbed fully le mo kadarasi. Yes le mutumia aruta ya kuwe wa nyumba ri ni ari ya kuigua na muthuri we mahitanitie ni arawacokire ku kwa ndarwa akari mireke iko giake athie kihiko akauhireria gicunje kiu kingi athie akauhireria gakara kawe ndo haria karekite atia haria gatigireire na marakendithirio wega na areka atia na arakiumagara akigirwo ni muthuri we. Yes maya na kwa mwondo gotie irima nitucoke tweke atia tugake mucie. Yes ni kurakirehirwo thweri haka irutitwo na uko kundu gwitagwo Kwale. Yes Kwale ni gicua-ini. Yes riu thweri ino ri ni o thina wa ithe wa Jemima orokira tondu ithe wa Jemima muthuriti Christopher ri ni aramba gatahuo muno ni uthaka wa rendi iriku wa rendi ino ya Kwale. Yes na andu a gicua-ini ri ni aria atia story me story muno. Yes riu kuratuika wa Jemima ri aicera mahua haha nja twaruci tutari miigua ri arakorwo ikaritio ni rendia hau. Yes akiheo cia Kwale na gicua-ini. Yes akihungagwo ciaku cia guku ati araigua nam aithia na mbere andu baruga maraigua wa Jemima akiuga nam na kacha ya magathi na bila chaka ama kwa hakika. Yes leo mtimia ni athiete kou kwedu cia Jemima akamwira please either achoose no ekuohora
Ni waje mimi kanire ndiye reko. Ni ndiye no ya kuma kwa. Yes. Twarauga ndiye no ri. Ginya ne garoreire muthuri u diet. To ri ku ni ari yakuo. Oh, Ni ri ndi nayo ne kuruga vipocho vya pwani. Yes. Waje mimi riu ni kuratuika ni ndi aramenyire. Waru. Bebe na mboco zifatie kurugwo hamwe. Githeri changanya. Yarakinya andu akoria ne ke irengerere ka irio-ini cia githeri. Oh, ni amenyete irio to githeri. Yes. Waje mimi aroria ciuria cia ruturiko. Ta kuria atiriri. Ni kuria tukuria ri ka tukunyithanirio kuria na kunyua mai. Ni ananitio ni muthweri ucio. Muthweri ucio. Aramurugire irio ndurai aso akamuhe kombe kia mai ma macungwa indo iria gwakwa gutari ndi kuria gutikiagaga na ni arerwo guku ri guku ni arerwo atiriri sima cio msuri arewari sima riu ti ngima ni agomeire ngima gwakwa na andu aya ri ni mari ngufusagisa ni ndekunguira muthuri jini ciao ri egucoka nacio ku Kaya jenzi masia tigirete jini asa ara matie majini to majini to atahiria giukana tuori ndekunguira muthuri Ajemima mutumia arauga ngariri meirio muthuri ira tondu wega ta wega ndiri waira ni njui enoragio yeke atia ethinjwo aramunorie ke atia gitigire oe muthuri mutungu athi nake kou kwa guthweri-ini agatuo ngombo Adu waje mania kinyete andu akigwa ndarare irio cia guthandurwo ni athamba githeri ucio kwanja kia mbembe nyumu arauga ni aramakire muno te sai gwe kindu kingi wongagirwo tiga macani na sukari ni maneki na ndetio Kweli kio sai wena mdalasini yes na ginger yes akaua imeweka nini kwa hii sai nimekuwekea tu mdalasini mchicha pala funga kwa ukwaju kidogo kwa mbali ili mradi chai ipate nini tanga kahiliki ndio mzuri upate nguvu hizo zinatokaga wapi nimtoka nazo kwetu Kwale ziko nyingi tu nitakuletea huko ni kusuli nitakuletea alafu baada ukikaa nimekuwekea tarubati nimekuwekea tarubati kwenye friji ya ukwaju ile uchachu nzuri na kuongeza nguvu sawa utasubiri hapo mzee wangu baba nitakuletea sawa Kristo wako udagitira hizo farai karakoria ha lehema wapi ule shelombati wacha na ngoja naye ipate baridi ataka baridi ile haya sawa ikishakuwa mbalafu Ato waliria wa Jemi Malimunia kumwe indo hehu kwena kariwa ni arakena arauga nginya mikorogo ya muyetu uyu ri heka muimbirira imba wega ndire yara rugio-ini ta ya gwake na ni athondekirwo indathire tarĩ irio thĩinĩ na rĩna cama rĩtagwo mahamri yes Krista madhari acemania na mahamri aca o indathire na irio no nĩrĩa mĩkawa yakwa o buroti yes na maita marĩa maingĩ-rĩ rĩkoragwo ihoro ũru rĩu ararĩa gũkũ ararĩa rĩtanahora yes na nĩrakinya ũguo gathondekirwo vitumbua vya wali gathondekirwo meatballs cia thamaki yes na ikaranga ũguo akaheo simsimu atanukange Jemi mutumia rĩ she has a reason to be concerned mukenu arauga umenye kiria gikuthonga aitha muthuri wa nie njokerio kana thweri ici ri ciehere irio ciothe haya muthuri uyu ni tuigua cigathĩrĩrio kwa Njeri wa Uji aenda atĩa na muthuri ni roho wakwa ni wamba wa murega pio aikorwo kire huko kurigitha athari ndetherika riake
inake kwa ataraso no kera ginya muthuri ucio nake na kuya kana gakuru agora muthuri wa 99 ni ya kana kero chwa agugitha ungi yegwetha ungi please kiko gitu ri ni gia kigongona akiro no ri nyina wa Jemima ni takionete uhoro ngiuga ndungiona I don't see anything outstanding. Ndungiona. Tondu mwiretu umetugo yao ni kuruga oguo. Wa Jemima na kidari kirego utana. Oguo ni gutana ukao garuritwo. Ukaigwa ingira kihiko-ini. Ndaturetwo ni mweru gutwarwo na andu weru. Riu nginya viongozi ma MP tigari uwe. Ni arona hatirathie wega. Yes. Arauga tothia guku kwa murembo rehema ri. Ni raikio matumbe-ini. Twakekagirirwo gathani-ini. Yes. Ria kiranio tothio no. Kuo ni uhuthu rire kuo. Kuratuika ni araceha mahua mau muno. Akuya maharurukie thi. Na akahuthia moko nigetha akarokera wira. Ati ni ararokio ni mung'ei umwe. Ati nimemutumia arauga hiyo mseso hapa kana panya siupedi na nitausukulia atua kali. Kristo wandaria irio cia guthandurwo. Hapana, irio cia guthandurwo gukonyorwo no curu. Actually by product cia mbembe no githi taraiguana nacio riu. Hapana. Arauga kuu ararĩa mdalasini na arauga mucere waku ni uraminjirio coconut ugacama wega ndurakima na ukarĩa ta ngima no maĩ na cumbĩ. Arauga ndiamenyaga mucere kumbe ni ukoragwo gathanda nikio tutakura na ngima muthenya wa ngima na wa mucere. Nyandira makire ati wakwa mucere wamba kuona mutamburuko wa mboco guku kila kitu kiroga kabakuri-ini gakio wakitukanagia ciothe reure politics siasa. Ano siasa ri hindi cikona mwerekera wacio. Yes. Of course daisi siasa ri wale ambao tunaweza waita farasi ya kisiasa ni pande ya DCP kusikiliza ground na United Opposition pamoja na Broad Best. Yes. And you know, of course, siasa ri things don't happen abruptly. Acha naguraga in politics, there is not an accident. Yes. Gutire accident thĩinĩ wa politics. Yes. Maundu mothe makorwo me mabange. Tirire ate na baigua ati Moi-ini okira akaigua kuira ngoro ni Muthoni ka thaa mugwanja Muthoni agabutwo. Yes. Thiko icio ni mena mieke ya kwiciriria na kudadis either anayojiri or just generally comment or lament or complain. Yes. Or just observe. Na siasa dukaga lamentations. Yes. Of course ni kurai na kaundu yaka Senior Buru Odinga arakia na arauga well he is either testing water or demystifying a myth. Yes. Or testing waters. Arauga atiriri na kindiki usifikiria ati sisi tunahaya na hiyo kiti yako. Na ndo azogia huyu ati na si ati ni vile tunataka tupangwe kulingana na vile
Mount Kenya na yako ya rugongo itakuwa atia? Rugongo ruriku? Rwa Meru naku. Mount Kenya ya East. Yes. They are busy analyzing. Kaudi karahulite siasa cia ground mweno ucio. Yes. And they are not comfortable. Is where the deputy president hails. Kuma kuri Tharaka Nithi. Yes, from Tharaka Nithi. Yes. Nimaragia. Of course kaudi kaudu mungiigwa muigino. Yes. Ikwaja giti gikwanyu. Yes. Kama wewe ulisikia vile wanasema. Nani walisema? Wani uangaliangi mazozio mingi ya TikTok. Kitu imaya TikTok. Kitu gani? Unajua aguvugusaya akwambii nini? Akwambii toka. Akwambii kwenda. Nani amesukiswa gari? Unajua kuna vile unaangaliaga mtoto, unajua nataka mkatie saa Musa ile unakula. Ama mpe yote. Kuna hii watu ambaye siasa yao ile yukuta kwa serikali. Kuna vile nilisikia vile inaenda hivi. Ni kama wanatamani mali tumekalia. Leo ikawa huyu mao nafanya sifaya. Onane maretha andu ake kumoria kurathi atia. Turaigwa kurerwo. Habari ya leo kiongozi baba. Fire si fire. Moto kacha fire. Noma si noma. Noma, mbona unasema noma ukiwa sini baba weka yu. Sema fire. Ngeza volume. Ama ulimaliza fire kule mbele. Sasa tunauliza kendeke. Hii watu unawaonea wapi? Sababu sisi tunawaonea 18 baba. Wamekuja wanasema wao waliwazwa kwa serikali. Na baba yao waliwawasa wapi? Kwa serikali. Serikali ile tu kwa mangani nyingine. Kwani hii serikali iko na nafasi ngapi baba? Najua sasa hata wewe sasa itabidi usangamke. Uanze sasa kusomoka juu ya gari unatukana mtu. Unajua tuweke uprofesa sini. Si unaona vile ulisema wewe Goliath. Wewe Goliath litakuwa ibisa. Rudisha hiyo. Sababu ukienda hivi kuna vile Wakikuyu wanasema mtu anaibiwa macho. Na vile hao watu waliongea. Sasa huyo kiongozi wao vile aliongea na uko hapo. Unajua kama waliongelea kwao hiyo ni story nyingine baba. Wanaongea ukiwa hapo. Na umeketi hapo. Na wanasema si ati wanataka kiti yetu. Mbona wanaiongelea? Mbona wakutaja kiti kingine? Mbona wakusema ya Mudavadi? Na ndio hata amewakaribia huko kwao. Mbona wanasema wataki kiti yako kiendeke? Abraham profesa baba angalia hii watu. Na uzunge sana. Na uweke mambo ya profesa tini. Unajua saa hii vile tuko tuwezi rudi kwa Kasagwa. Na wakitaja hiyo Burundi vesi ya wakutaji. Wewe sasa uko mbesi gani? Kwa sababu Burundi vesi ni William Ruto president ndio wao. Wewe uko wapi baba? Itabindi umepungua maso. Sasa ni tuangalie vile kina Makareni na watanga anza kupiga hata siku hizi ni kama nasimama. Twende. Maiki Makareni tupange maneno baba. Nasikia wanasema atikiti wao sijui kiti wako na kiti yao serikali. Kwanza wanaongelea kiti imekaliwa. Si walikuwa na huyo walisema akasimama rais. Anasimama rais kwa hewa. Waza nikuambie baba na sijakula njaba. Sijakula nini? Hii si njaba. Sijakula mwoga kaangeta ama alele. Songa hii watu sana baba. Unajua hii watu wamekula samaki ya Victoria. Watakuya mbio hivyo. Na unajua hata ule alikuwepo akikuya lazima angesongewa. Kama kuna kusongeana sio wewe utasonga. Wewe si mwepesi baba. Basi jaribu kwanza ukienda mahali sasa weka noma fire kali sana. Na sasa unajua vile tumekaribia hivi unaweza anza kusumbua huyo mkubwa yako. Hata yeye alisumbua na akapata. Haya si fire. Si alisumbua Uhuru.
Sasa unajua watu wakiongelea kiti yako ya semi. Unajua hata mtoto akililia mkate ya mwingine unamwambianga wewe wasa. Hii si yako. Namwambia si ulikula yako. Wewe wasa ya mwenzako. Ule anakula pole pole, wewe ndio umeharaki. Sasa huyu wanasema kiti yake na unaongea. Na uko hapo. Na umerelax tu hapo mkiwa na ginateka. Hiyo mchezo. Na Nyagambosi. Kwanza Nyagambosi umwambie sasa. Watu wakikunja sana wanaambiwa wangu huu ndi fire. Sikilia. Unajua sio kila mtu unafungulia mlango. Hapana. Unafikiri wanafurahianga sana wakiona tumekaa pande hiyo ya rais. Na unaitwa deputy. Hata hao wangetaka kuwekewa maji hapo. Kwa stuli ina meremeta. Hata hapa unakaa kana ni wanataka kuingia. Wanataka sana, unajua sasa ya baba usikubali. Vile wanakuja. Adona mwanori kidogo onakuwa. Ove kuralia zile. Sisi tole sasa hatutaki hii kiti ya kindi tunataka. Mnataka sana. Tunataka sana. Wewe wacha kusema tutaki. Nani amesema tutaki? Baba alikuwa hajatufundisha kusema tutaki. Tunaitaka zaidi. Kwanza hii mahali ya tutam. Tunafaa tutafutiwe hapo tukianza tuanze mara moja. Yeye anaweza pewa Attorney General hata amesomea sheria. Ni mtu ya sheria. Ni mtu ya sheria, patiwe huko Attorney General ama solicitor. Tupatiwe kitu huko yetu. Hiyo ndio broad base. Watu warugo. Hiyo kitu wakitaja mara ya pili na ya tatu tukose kusikia wamekaniswa. Tutajua kuna mpango baba. Ni mpango. Na unajua seka hapo ule alikuwa hapo. Alikuwa bulldozer na alivuliswa mara moja siku moja akaenda hospitali. Sasa anavaa bakuli na jacket za bulletproof. Hiyo maneno hatutaki baba. Hatutezo situyake kwa barindi baba. Sikilia hiyo kitu. Ukisikia ni kama mambo imekuwa moto kuya ndaraganithi panda juu ya gari watu gane. Simama hapo juka. Tusi mtu. Waite maneno kubwa. Sasa kumbera usikubali. Wewe ni vaite baba. Utire mwana na gukireria giti. Aje ne maraigwa me gwatine wa gukiririo. Na tikoru guothe gukagiriria gia thayo. Ndiro akibudhuri ikare hata ikaigire. Kitembo mugeni uri reke ikare hau. Tone hori ori. Akikare rio hani. Kaundu arenda kwira munene. Ikare hau nigucoka. Ogathi uthiete. Okago munene ikaraga hau. Ikaraga hau. Uri kororugamite thutha wa hama. Baba usikubali hayo. Jaribu kukubali. Watu serikali sote wanaingilianga mlango ya nyuma. Ni lini wamezaa sita urais? Warauga ngorore kurathia ni roti kiu giguthia. Waite Goliatho. Na uambie vile. Unajua vile ulifanya Gachagua kule mbele? Hiyo hivyo. Waambie kisiasa baba. Wewe kuja hapa kusema ndio si yule utaki kiti ya Kindege na Kindege yako hapa amekalia hiyo kiti. Unaongelea kiti ya mtu akiwa amekaa hapo. Unaifanya kusema ati hiyo sonda si tamu kumbe ulimi yako inalamba mapua. Nisekiwa. Watigo muka. Ngone tano mugyo kirerio ododo. Kindege usilale bado mapambano. Huko unalala kama njizo moja umepungua. Sasa itabidi waanze kukula alele, usingizi ipungue. Huko vile naona baba. Kama waongelei kuhusu kiti ya Mudavadi. Mbona waongea yako? Mbona wanataja yetu? Waende wapatie front face yao huko.
Na wewe panga mkutano yako. Panga mmoja, zunguka mara moja. Hata Kasagwa anapanga. Na bado anakimbizwa. Na anakimbizwa na hata ana kiti. Yona ndio kitu nokinio nyama ikanua. Utangojea hapo ukute mwana si wako, Waswahili wanasema. Tuwezi kubali baba. Hii kitu ujue mara ya kwanza ilikuwa yako, Kasagwa akapewa. Kasagwa akarudisha ile ilikuwa ya. Ale ayo ya mbere. Ugigia kihibirania. Na kihitania bakwera siasa. Ebora kali muno. Si unajua ulikuwa umekasirika ukabembelezwa na kurudishwa kule kwa polisi. Hiyo kitu inaweza rundiwa. Sunga sana baba sasa. Na uwe na watu wanakusunguka wakupiga kelele. Wakusema kendekia waswe. Tawa siasa. JKA iko wima. Iko imara. Imesimama kidete. JKA imesija. Tumesija. Yes. Ndio. Family ya muthuri wetagwo Waiani ri. Waiani. Ni muthuri wa Kambafo. Rikari ria ritatuire. Yes. Andu aria riu miaka yao yakire atia yagithirire. Yes. Andu arika ria ndege na kou. Ria ndege ni atene. Ria tene. Ona aria mekuma tigete ni the sunset yes. Riu family yake ri they are embroiled in tassel of property inheritance. Kakuna bara cia succession. Yes. Marekiri atiriri. Hedino torara na horo wigie maundu ma tugaga ma indo cia andu anyu mutoi ri. Unclaimed financial assets and what have you. Yes. Nigwethereirwo gwituika riri. Itheri ni Waiani Musethe pioneer ri. Ni ari kaundu kianda. Kianda kia kuria coast kana kianda kiriko. Kiunuona kuria gwetagwo kiria Mombatha. Wakira ndaraca ari. Mutu hapa no ngekire Mombatha. Mutu hapa Kilifi. Kilifi. Yes. He beach ya ku mutu hapa etagwo Copacabana. Na ngumo. Yes. Na Copacabana ri he karuereke ho gatari gaku. Frontage ya iria. Na gutura kuragiririo ni hao. Riu gwetherirwo ri. Kiki aikuru kia Waiani ri nikio kianyitirwo. Yes. Cario ukionekana mugunda ni wao. Ni waithe. Wagurutwo ni thuri iyo na agurite kwi Portuguese matigari ma andu a Fort Jesus. Ne parejo irio kuo Mombatha. Aria mokire East Africa 16th century. Yes. Portuguese. Lokomo. Naragai. Yes. Riu morio mukuru wa Waiani ri wetagwo Kiogora ari. Nake akimenya riu aya ngiri matiowe. Yes. Aethie. Radi board yako ugiethererwa kiuza document ciake. Riu haria thino rokira ri ariu anyina yangi eri Akiogora ri orio kana mari ciana ingiri augire ni mari no citigua mitwe wega. Kiogora nake ni acemwo ni mucukani. Akiuga riu eri niwe kimenya kuga uria gukugayo. Yes. Akiuga gwaturwo kuma iria-ini kwa bata. Yes. We akiaturira kindu gito frontage ya beach. Yes. Na muru wa nyina uyu ungi no uyu ungi. Riu mamenya uhoro uyu ri Brenda ya makirakara muno kuigwa muru wa nyina uyu ri
auga nĩ mabithitoni Maticikaga. nega ĩra kĩ Ng'ũndũ. beach front. Yes. Rĩu nĩwe beach front. Nĩwe wĩ iria-inĩ. Yes. Ũhoro wa neneha wamenyeka rĩ nĩ magĩtwarirwo kũu makĩrwo ndamũrengeire ha. Inyuĩ ndagwire mũrigie na rũgongo. Niĩ na nindigie ngurumo. Absolutely. Rĩu ariũ anyina erĩ rĩ marauga atĩrĩrĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩ tũrarĩrĩria ithuĩ tũtarĩ na mĩtwe mĩega rĩ nĩ kwagĩra na mũtũro ũrĩ wĩga kana he ũndũ tũgwĩka ũtekĩkaga nĩgetha mũtũtuĩre ũrĩa mũrũ wa maitũ ekire atĩa amwĩrire twauga atĩrĩrĩ ngurumo yunanwo o mũndũ ahutie iria ona gwitũ kĩanda rĩ ngurumo ndĩkoragwo ya mũndũ kĩũmbe mũrũ wa maitũ ũyũ ũrenda gũtũinya rĩ twĩ muoyo rĩ atũgaye rĩ eherio hau nayo ngurumo is a shared facility. Yes. Ndĩngĩrigia na mũndũ ũmwe ũtingĩtuĩka we mũthanga-inĩ ithuĩ tũheo nyaigĩ we cikubarika tũhoyage njĩra gwake tũtingĩhoya njĩra gwake tũgĩthiĩ iria-inĩ mũthee akĩgũra handũ haha nĩ amenyaga nĩ wa ihĩĩ cigana 3. Yes. Rĩu ũyũ nake ũka nginya kuga tũtirĩ cawa rĩ ona nĩwe tũkwamba kũndirwo nake. Yes. Twauga atĩrĩ mũgũnda nĩ ũgayũrwo hau egaĩire mbici rĩ mwena ũyũ rĩ harutwo njĩra tũgayane kũndũ kũrĩkũ tũgayane ngurumo yothe mũthanga ndegwaka mũkawa ithuĩ tũmũimbagĩrĩrie mũthanga tũkũhoria ithuothe ayo mũndũ araigua kuma gwake na njũng'ũ athiĩ iria-inĩ nĩ athiĩ ona hatikagaywo hatigwo guo nĩ ngurumo ya kũhanda mĩau acianga nĩ ageni coast nĩ ageni mũno ona noigua mareta nginya beach front ngurumo twauga mwena ũyũ wa rwere rũrũ rwakĩtwo rĩ njĩra ĩtigwo hau ĩngĩingĩra ngari harũrũkia nginya ngurumo gũkũ ngĩtunanwo o ithuĩ tũtarĩ mĩtwe mĩega na kũgucio kamba kuma rũgongo tigũkĩra kũringa ikĩgame ciothe irorete kũ kuma rũgongo nginya ngurumo na kwaga ũguo gũkũ tũgũtukũra na mbara nginya Jesu agacoka nĩ mandikire rĩu kaĩ rĩu nĩ makĩrĩ mĩtaratara-inĩ ĩyo ya gwĩka rĩu mutation na demarcation yo rĩngĩ rĩu nĩ gũcokio metha-inĩ kũrutwo bara mũndũ kĩhingo gĩake kũrĩa frontage ya iria mũndũ tũcũcũ tũrĩa tũguka twake tũrimũthagĩre mũthanga-inĩ tũkĩonaga iria ũngĩgatuĩka thũngũ nĩ makenda handũ hau rĩ tũgacoka tũkauna na njũng'wa rĩngĩ twĩke atĩa twaranĩrie indo icio na gũtirĩ mũndũ waciũĩ tiga nĩ mũkoro ũyũ mũrũ wa maitũ ũyũ mũkũrũ na rũgongo mĩciĩ mĩingĩ nĩ thĩnĩtio nĩ ihĩ ici ngũrũ na mũthee nĩ augaga mũndũ ũyũ nĩ thweri na mũthee amũthomithirie agĩtũhotha rĩu tondũ nĩoe kũguũria maratathi aracenjetie mothe na ithuĩ mũthĩni wa Ngai arũagĩrĩrwo nũ nĩ Ngai nĩ igũrũ rĩerũ rĩatwarĩrĩria tũrarĩa gũtunywo indo tũikarage oro ũguo ta tũruru tũgege rũgongo tũtoĩ ũtonga nĩ twabangĩirwo nĩ awa twakiuga ngurumo nĩ ya ihĩ ici 3 cia aiani gũtirĩ gĩkũrũ na kĩnini mũndũ oka na mũka wake magathiĩ hũgũrũ-inĩ cia iria magaikara hau manoga mũndũ agacoka ha na gwake ũraigua gwaka gĩthũnũ nĩ gwaku ndio ũraigua kũhanda mũkoigo nĩ gwaku na mĩnathi ĩyo ĩunanwo nginya mĩnathi nĩ ndĩmĩonete nĩ mĩnathi 28
Otingetuĩka ũyũ arakorwo nĩ iria rĩgĩthiaga akeng'ekwo nĩ iria ithuĩ atwĩkĩrĩra kĩruru tũmũrorage ũguo tarĩ TV ngurumo ti ya mwene nĩ itũ ithuothe na ndĩrendio tũi arenda kwenderia Italiano kaĩ kũu Copacabana rĩ maunanĩte ũguo marathiĩ ona mũndũ ndaramba gũthiĩ hake mamba gũteng'era kuona kana mũrũ wa nyina ũyũ mũkũrũ Kĩogora nĩ akĩte ku kĩte gwake kana nĩ ahutĩtie ngurumo Kĩogora rĩ ũtheri wake nĩ wahũra ihiga augĩte acio rĩ matinyitagĩra gũkũ gũkũ ndirũ naniĩ niĩ nĩ ngũmabanga tiogi Kĩogora nake mũru and you know there are people like that nĩ ta mawa indo tondũ ahũrĩrwo mathabu ma ũrĩa harauma rĩ nĩ ambire akĩgũrũka nĩ ambĩte akĩona nĩ hau nĩ agwĩkĩra ciringi mondo na ngwĩciria broker-inĩ cio ikĩmwĩra atĩrĩrĩ o ũrĩa ũraingĩhia andũ noguo kĩondo kĩnyihaga ariũ a nyũkwa nĩ moĩ ũhoro ũyũ aca matiũĩ bas ithe ti mũnyaka waku ithe tiwe wethu na cira wagĩa andũ aingĩ nĩ ũritũhaga auga maandĩka hau Prague Eva